Jesen je možda najlepše doba godine u Srbiji. Dunja je bila devojčica koja je volela jesen više od svega. U mirnom Dunjinom selu jesen je polako zavladala svojim šarmom. Drveće je obuklo svoje prelepe jesenje boje, stvarajući prizor kao iz bajke. Jedan nezaobilazni deo jeseni u Srbiji su plodovi koji sazrevaju u voćnjacima. Tu su jabuke, kruške, šljive, koje postaju zrele i spremne za berbu. Svuda se širio i miris dunja, a pošto je Dunja, kao i svake godine, volela da skuplja i bere voće, i ove jeseni je napunila pune korpe. Jesenje kiše donosile su nežni šapat jeseni, a laste i rode su se pripremale za svoj dugi put u toplije krajeve. Ali Dunjina omiljena aktivnost kada dođe jesen bila je berba grožđa, a njen brat Janko delio je istu strast. Svake jeseni zajedno su kretali na berbu grožđa na Oplencu. To je brdo u blizini njihovog sela, prekriveno vinogradima. Sa korpama u rukama krenuli bi put vinograda. Usput su skupljali orahe, lešnike i kestenje koje su nosili kući. Kada se berba grožđa završi, sledi pravljenje soka i vina od slatkog grožđa, tamjanike, prokupca, smederevke. Pomoću muljače grožđe se mulja ili melje, stavlja se u bačve i čeka da se izvrši vrenje grožđa. Slatko vino ili sok od grožđa je omiljeno piće posle berbe. Dunja je volela da uđe u posudu sa grožđem i da gazi bosim nogama kao što su to nekada radile devojke i deca. Ljudi u jesen vredno rade pripremajući drva za nadolazeću zimu. Šume su postale sve šarenije, a planine su se spremale za dolazak snega. Polja su zablistala zlatnim klipovima kukuruza, dok je vetar šuštao kroz žute njive. Duleci i bundeve su sevale poput malih zvezda na polju, spremnih za berbu, dok su se najslađe bundeve pripremale za pečenje u rerni. Čak i poneki jazavac bi se našao u njivi kako krade klipove kukuruza, spremajući se za zimu. Dok ga je strašilo, nemo posmatralo. Ovo je vreme kada mnoge domaćice pripremaju razne domaće proizvode od voća i povrća, kao što su pekmezi od šljiva, slatko od dunja, ajvar od paprika i kiseljenje kupusa. Jednog takvog jesenjeg dana, dok su Dunja i Janko lagano hodali kroz šumu, primetili su veverice koje su bile zauzete prikupljanjem oraha i lešnika za zimu. Dunja i Janko su se zaustavili i radoznalo ih posmatrali. Veverice su bile neobično brze i nosile su orahe u šupljini drveta u njihovu kućicu. A ni ostale divlje životinje nisu mirovale, već su se i one pripremale za hladnu i oštru zimu. Medved je zajedno sa ježom već našao toplu pećinu, gde će utonuti u zimski san. I druge životinje, kao što su jelen, lisica, vuk, divlja svinja i zec, su se isto pripremale za zimu na svoj način. Neko praveći jazbine, kao lisica, a neko skrivajući se u gustoj šumi tražeći zaklon od neprijatelja. Pored berbe voća,
i priprema za zimu, jesen u Srbiji omogućava šetnje po prirodi. Ovo je idealno vreme za posete nacionalnim parkovima i planinama u Srbiji. Tada mnogi ljubitelji prirode i članovi planinarskih društava krenu da šetaju po ovim prelepim predelima, uživajući u svežem vazduhu i divnom pogledu. Sve u svemu, jesen u Srbiji je vreme kada priroda pokazuje svoju punu lepotu, dok đaci vredno žure u školu, okićeni šarenim kišobranima.